Amazina ganje Urishaba Faustina nindugu mu cyaro cya Kashayo Beekeepers Association konka nyonko mu cyara nkanta kamanya ngo nitubasa kutunga enjoki konka ko nayegisire umugeje minyeto batwegesa nashanga n'abacyara nitubasa kutunga enjoki kandi nashanga enjoki nzibasa kutuyamba munongi twe nkabacyara akuba ko kubo tungire enjoki nashanga amwanya gwo kubozitunjire muti kikwetaga mwanya muhango nubwo kubine yani 2030 no bitunjira akanya kake kandi umusoro guru kubaguruho tikikwetaga ngo guteme ningo gwiyeho kandi kikwetaga kuzikorera munonga just no kuzamo kashusha ningo kahinjirira kantu akazetogwire itwenke minyeto ya Kashayo Beekeepers Association twakutwaye rundine twakora nkakabina twaguma nituya mu sente zo kugira ngo zituyambe yabikwatirine nenjoki obanko umuntu yabore 10 yanaenda kutandika tine ntandikwa tuguze mu sente tugende agenda gure 10 yija yazibona yafunamo ayija zerete nyine nanishabe minyeto abajyokwe mwena mubase kwija mutwejumbire mu group yo kutunga enjoki na munonga ni nsima ekibina cha zepapure na nabanda bakishagikire kwatanisa bakija kutukunganya nkitwe nke minyeto